Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kisah melampuli jangka sekolah Bak Nehu, kemudian hapok Kshatri jangka Nehu Student Union bagi noilam jangka KSU Nehu Union, hakashitri uyayong ardar pausan. Kiri banyak kendu yang Menteri jangka Sorkar Jela, bakin thup ke Dr. Amprin Lingdo. Maduba Alexander Elhek ban penpau yang kijing ke baka sekolah Bak Nehu kelamat mentalasan menaikin thi ke belakta ke Pulia Putih bat kijing terekam terejam jangka sekolah Bak Habro Kiliang. Hagajaya keren bakilat petai kubur Presiden Kani Husu samla Sandy So'otun ulang bakum ki samla puli ki persyak hiru wat dek jing shimti jangga Profesor Sherwin May Sungo kum ke Pro Vice Chancellor jangga Shillong Campus bak ke Profesor Femlin K Marak kum ke Pro Vice Chancellor jangga Tura Campus namar ba omshim leben joda ke Executive Council jangga Sekolah Bak Nehu. Ihi mentarasni nakal yang ke Nehusu bat ke KSU Nehu Union nilai wan kundu i Madam Amprin hakaba nakal yang kecungi nilai kundu iki Cabinet Minister ki bapir haduk ba nilai persang menwat appointment ru UCM di yang pemtahi ke schedule kadang tait hakaba ki ong bagi sei kundu ki knyat sngi di nakal yang kecungi nang wat persang wit menwat kita appointment banyak kan kundu haduk yulat buat kunju UCM di haduk mentahi kejing kundu jungi di nilai kundu i Sir Elhek buat kunjung i Madam Amprin buat nyala airu ya kini kemo merendam entah sini nak bayi dia buat kecing juga sekolah Bak Nehu dia kemo pilih ihi nak yang i bayi profesor ialah simti kum tai provisi juga sekolah Bak Nehu buat so i bayi ialah na stisha tura ialah simti kum i profesor juga Nehu tura di nak yang kejung ihi ngimdan persak ngimdan kita kecing persak yunu handai kecing persak jungi kedi halol ke prosedur di kemo pilih ihi kajing tungi ila tung narum cemsnam daga prosedur ke bembiang di nakal yang kajung iru ila kentat hak tu gopo di menta beli bat ngilingok ba ila simti kay kini kam komprovisi hak ba i refer ke tu kaju ke dia ke ba iyo tu sti mencemsnam ho benai ro ba di nakal yang kajung ila thok sti shu sa ministry marma hak ba ngila ya question yang ministry kumno ba la shutung i kam kuno no prosedur hak ba ngili kendu i bat nakal yang jungi penskau yang ba na ministry kila ai kata direction re ngila i ban e kata ke sti na ni kata jing shai habi de bat kata jingyo ke direction jungi na ministry re nakal yang jungi kim semlala ban produce ya kata ke sti na ni kuno ko kat kasla di nakal yang kejungi hi kata jing persak kam di hiru i nani tai profesor natura bancim ta provisi nani kejing persak hi kedi hlor ka kejing bambiang kejing tungjung i claim ko proper procedure claim ya nak isi claim ko nu ka jing recognize hadu naki stakeholders berokha tu hi dia agabani kong hi nakal yang kejungi nilai thok kan ki stim meredam tu ngila aish kini ki minister ki bapir agaba ngila wat appointment tu ya i sarakam ibri education minister agaba mentang idong nun nombak Delhi dia nakal yang kejungi ngila syuk keren verbally tayo balalai batu ngila phak meredam i limba ka WhatsApp dia kini kinjat si bansuan si de la push long insa kundu ni dia nakal yang kejungi insa rak ni meredam bagi bensong kini jingi bat kumjuru habi dia begini Cabinet Minister berfat dengan persang macam balwa kita appointment bagi pensiun kecing itu sekolah Bak Nehu memilih ke sekolah Bak Nehu mata kalanang tren kan tahu visi di waktu impor balalet ni iba don visi in charge di kalau ke bayar nanti dari mata lesi ke jungtung jung new shukla banang bendu di provinsi lesi yo penyat buun station nombak Delhi national nombak Delhi nani negeri bagi state di nakal yang kejungi hi kalau kiki bangim ni persak ben bat ngim nung pedang ada miat ke prosedur kumpulai hi hadu mentaru ke komiti kampancem la ai kata report ke jungki di nakal yang kejungi nang thok stibat ngin pancing sai ben national ministry bat kumjur ngin rak ke isu syaulat bat kumjur isu siam kini singi banwan pilai ke isu bangilai kun kelayat sekisan benai kalau jinya sekisan benai ganti harba padan KK ru kejing shim initiative long kejing pet tinggi pat i genu ke initiative nak state government di nakal yang kejungi kejing wan kundu ikini Cabinet Minister kalau ban biang ya kini ban pi biang kini kejing
kejing syam kejing kejungi jadi stakeholder dengan universiti dengan nihu sekini ki cabinet minister hakba kendra buat ken pesau show minister chief minister buat kunju ulat jangan ni state negara jing jing thung ngimdan kanu jing thot inu bawan kita provinsi hendai ka persdia kambiang tinakal yang jungi hi ni supersa kata persdia lariwan persdia kabiang nakal yang jungi ngilong kibakulut ban piang di pengtahi nakal yang jungi isu persa baka persdia kampat biang ngai ngatrai kum bapilai hi sti ugana mention di kumju habedi ki stakeholders kum kini huta kimetaru kilai persa hajing thungi i kawihi gadau kadiba khamyat nakai isi di kum bapilai hi mencam senam bola persang menkhat kata visi marmar hadin kejing satkan jungi andai hadin kejing desktop no isi meeting di khamchem layok su ban pas ban ong ban appoint i kum provisi andai la su notify claim kata kejing pas na isi meeting di nak yang kejungi hi lang hagatu poru ilai i bai impediang bai suthu hi ba kamde ka persdia ka babiang di ngiling ngulingo ia ka pamta pat kunu kini anu profesor kala pedang kum provisi andai nak yang kejungi nging skambe banong ba imno pedang ba kamde ka profesor ka babiang ka persdia ka babiang